Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Carla, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no agbalinak anaragsak iti panangsungbat ko iti kaayan ayat ko. Ngem nagbiddutak gayam. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Carla. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas ka talaga, Carla. Sana madlaw asing kwentan titawan mo. Ay na, dinakman pasablogan na kasta, Dino. Agpay suti bagbaga, Carla. Talaga nakayawa na kiti kinapintas mo. Sa anak to asumardeng amangaram kan ka. Aging ka dinak sumbatan. Bakit ako, Dino? Ubing kapay. Iso asumapol kalaangan iti ubingam iti siya. Sika talaga ti kursonada, Carla. No paayan nak, kuray sana ko na mga asawa. Anya ka din day tangay bagbagam. Ipatay ko lakit din no paayan na, Carla. Kunamlaang day ta. Tawan pa'y nasapulam nga ubingam iti siya. Ngaminton makasapol ka, isukat naktumot lang. Saan to ang mapasamak na ita, Carla? Sungbatan na ka di Amangan no anya laang ti ibagadag iti anak ko kanyak. Di da payagyaman. Tadda kaduam dito'y balayo. Saan kanton ngagmaymaysa? At amatan bukod abalay dagiti duang anak mo. Iso apat check. Saan da kaparita na makirelasyon manin? Padasag tupay nga ibaga kadakwada. No paburda ang makiayan ayata. Nasayaan magtaimay ka dito'y pagkikitaan tayo, Carla. Iso nga rod kunaklangkit din, no saan ka man na makaumay. Saan nabalin analadaw ka? Di importante, nakaumay ka. Ay, pasensya kayon mga amiga. Nagkita kami pa'y ngamin kini Dino. Talaga ka di? Adisidido kan ka ni Dino? Panagriknak nga rod kaslawan. Kat, kayat mo ma? Anya nga tano pada sa kasungbatan. Patsik anaragsak kami to. Nakarkaron to, ngawanan oras mo kada kami. Da kayo kit diman. Rumbang kumaanaragsak kayo para kanya. Wana, ngampatyo ka man manukan to na makikuyog kada kami. Uray nobyok to ni Dino. Awan tulat ti agbali o mga amiga. Kanayon tayon tulat tangag kikita. Sapay la ko mga rod, amiga. Takas tanto ngagpaiso. Umanugot kayo kadi, ang makiayan-ayatak manen, anak ko. Apay, mama, sinong batan nyo ka din ni Dino nga agar-aram kada kayo? Saan pa'y, anak? Ngam plano kasong batan. Anya nga'y timakunayo. No isulakid di ti pagragsakan yo, mama. Apay kid dinasaan. Nalpas yung matan ti obligasyon yo kada kami. Basta sigurad bun yo laeng, ngay ayatan na kayo day di adino. Tanulukun na kayo laeng. Siyak ti makalaban na. Panagkunakat na pudnumot kanyak ni Dino, anak. Diyak mat ipalubos, alukon naklaan. Nasaya at mat nga rod no kasta, mama. Ang mga nukwarta laang matikamat na kada kayo, mama. Gaputaan muna ang napigsadyay grocery yo. At damot trabaho ni Dino. Amuyo kadi atunggal awisan nak amangan iterwar. Kat isumat ti agbaybayad. Nasaya at nga rod no kasta, mama. Makamu kayo nga rod. No anya ti desisyon nyo. Basta no adda problema, umawag kayo lang kada kami, mama. Wen, anak ko. Saan da ka di apakadanakan? Kabailak mo ti bagi. Kumusta ngay? Nakasaritam ka din dagiti anak mo? Wen, kat imanugot damot ang makiayan ayata. Ano kasta? Mabalin ako ng sumbatan? Basta maikarim lakit di asaan nakla ang aluklok, Dino. Ikari, Carla. Ayatin kanto iti nalablabas pa hingim ti panagayat ko iti bagi. Sobra matday tangay bagbagam Dino. Kasta ti aramida, Carla. Ikari. No kasta nga rood,
Kayat ko nga umaykan makipagnaet kanyak ije balay. Iti kasta, sa anak nga agmay-may sa ijay. O sige, Carla. Noan niya ti kayat mo. Iso ti masurot. No kasta, adda nga rudan, ijabalayo ni Dino. Inayabakon tayjayan nga agnaed tapno at akatwak. Kat? Kumusta matidamo, arabi iyo? Amuyo, naasikaso kanyak ni Dino. Isu amin ti agtrabaho. Di na kayat nga agkunaya. Ultimo kapek kat iso timang timpla. Gaghangay laang day ta, amiga. Tadamo pa ilaang arabi iyo. Wan nga agpaiso, amiga. Nga mga no agbalik tumatlaang ni Dino, into nagbayag kayon. Para makita mga amiga, basta tinapatag kanyak, saan nakalukon ni Dino. Tano aramidan na tikasta, papanawag ijay balay ko. Rumbang laang, amiga. Saan mo nga ipalubos a paglulukwan na kalaang dayjay adino? Anyat orasan. Apay nga takala nga agawid. Inuray ko ang nag-close ti grocery, Dino. Alas 6 nga ko close ti grocery. Saan ka di? Anyat orasan. Alas 8, Carla. Nagkikita kami pa'y ngamin kadagiti Amerika. Sa bali itan at da ako na mangururay kan ka. Isuarumbang lang agawid ka anasapa. Wala, ngamawan mo't madingar aramidak. Gagayam ko mati kadwak. Uray pa'y. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak, wano dagiti gagayam mo? Nabayag ko idan agagayam, Dino. Saan tapay nga agamam mo, gagayam ko idan. Ket, napatpatagda nga rod nga miti siyak. Saan mo't akasta? Ngam saan na kumamot aparitan a makipagkita kadakwada. Saan ka aparparitan? Gamtigayat ko, agawid ka masapa. Saan nakasta pagururayan nak? Ala, agpalaskan, tagidasara kon. Itayak pa mabisin. Inururay ko ti isasangpet mo, takayat ko nga gidan tamangan. Ha, ay ikwa, Dino. Nangan kamin kadagiti amikak. Saan ka kadipay anangan? Makitam ti kasta nga ugalim? Saan ka nabalasang, Carla? Adda ako na mangururay kan ka. Iswabaliwam ko man ti kasta nga ramid mo. Sana mabalin kanyak ti kasta. Kayat ko nga gidan tamangan. Pasensya kalakuman, Dino. Ay ikastilaangan, bantayan kalatan amangan. Iti kasta, kasla kasangunak matlaang amangan. Sige. Yam jacket ang maulit to na ito ya. Mabalin ka di, Carla. Sige, saan ton ang maulit, Dino? Husto ka ti atap mi kaninati. Akanayon to, nasaan da ka amakadwa? Pasensya kayo lakuman, mga amika. Kasimot ngamin ni Dino ang mangururay kanya. Mala, anya nga rod ngay. Nga mamok, italaang dayta. Agbaliw to into nagbayag. Agyaman na kitipan nakaawat yo kanya. Alangarudan, agawid kan, taamangan noor-orayan na kanidino. Sige nga rod, patuloy akon. Agananad ka, amiga. Ato iti sweldok. Itad ko amin kan ka. Tas ikanti makaam mo iti amin akasapulan ta dito'y balay. Ay isaan, igamamlat ta ti sweldom. Tadyak masango ti agpalingki iti mailuto. Si kalatan ti agpalingki. Sana bali, tadamot bukod ko a kwarta. Makaam mo ka nga rod. No di mo kayat nga awatan ti sweldok. Ngam tikid-kid dawakan ka. Kayat ko nga gawid ka masapa. Nalawag ka di. Agam no adda importante a papanak. Mabalin mo't siguro ang maladawak nga agawid. No importante lakit di. Apay kit din nasaan. Apay anak kaawag ka, Faith, anak. Mama, birthday itati inauna nga apo ko yun. Ay, gayam. Pasensya kan iha, nalipatak matan. Saan nyo aliplipatan ti umay ka ni Uncle Dino inton malama, ha? Sige ha, urayak amalpas ti trabaho ni Uncle Modino. Taumay kami. O sige nga Rod, mama.
Namnama agti umayo. Wen, iha. Di ka madanagan. Umay kami. Adda ka mo't gayam dito'y iho. Siyempre mama. Birthday ti paborito kakaanakan. Apay ti dinas anak nga umay. Kumusta ka mo't kan, iho? Apay asaan mo akadwa ti asawam kan ti anak mo? Agturibon namin ti anak ni, mama. Iswasaan anak ka umay dagiti agina. Kasta ka di. Impa-check up mo ka din ti apo po. Ngun, mama. Gagangay lang mo tagurigor. Da kayo kanyang kagdino. Kumusta kayo mutan? Nasaya at mo't, iho. Naanos kanya. Ilaang da kaya. Saan akong anawaya ka nagitisigo na kapapanak. Masapol ang nasapa nga gawin. Kasta talaga, mama. Saan kayo nabalasan? At the responsibilidad yun. Iso ang masapa kayong agawid. Tanda mangururay ka na kayo. Uwan nga ron di iho. Ay, wun gaya, mama. Itay na kayo pa'y abirbiro kan nininong dado. Nabayag ka nung nasaan na kayo nakita. Mapan kayo matagpakita kan kwa na, Sa dino ka di ti ayan na. Aday jay kusina, mama. Mapan kayo agpakita. O sige nga ron iho. Tamapanak iti ayan na. Anya ka di manen ti basol ko. Apay asaan ka manen ang matagtagari. Sino jay lalaki nga inas gami jay kusina? Kumparek day chay. Nabayagan asaan kami ang nagkit-kita. Berberokan nakano ko na ni Vic. Ninong ni Vic day chay. Kumparem, yung ex mo, kasta ka di? Anya nga ex-asasawam. Adda asawa ng day chay dino. Apay nga ron akas taon na iti panangarakop na kan ka. Kan nakasalabay pa iti ima na, aging gaadi kayo nalpas ang nagsarita. Pasensya kan dino. Ngamkas jay nga minti style na. Saan mo ko mga ikan iti Malaysia? Saan nga ikan iti Malaysia? Awan pa iti kunam ngayam amunak mat? Ha, ay ipasensya ka la kumandino. Naawan nga min iti panunot ko. Apay kasto'y matandiriknak. Kaslasaan ako na anaragsak iti biyak ko. Ado dagiti kayat ko nga aramidan. Ngamdya kon maaramid. Pati ti panagsumbak na isardeng kon. Tasaan akayat ni Dino. Ay, manmanok mata na makita dagiti amigak. Gaputasaan akayat ni Dino. Anya nga tatirumbang nga aramidak. Tapno palubusan nak ni Dino ang makipagkita kadagiti gagayim ko. Awan matamok nga irason ko. Tapno palubusan nak. Ay, makamuditan. Oh, Carla. Naimbang man, tanalagip mo tinagpakita kada kami. Amom, mailiw kamin ken ka, amiga. Ay na, kasta akmat ka na kayo, mga amiga. Talaga ka di nga istrikto ni Dino? Saan lang nga istrikto? Seloso pa'y. Anya? Itiday taga edad mo, ang selos pahila. Jakman amoy tiday siya tao. Numaminsan, mapampanunot kun ti makisina kan kuan. Taapay. Italaan na amiris ko. Nga do dagiti ba nagapagdumaan mi, gapo iti edad mi. Kas kumaitian niya. Siyempre, siya, bakit akon? Ti kayat ko, agaliwak sayon. Gaputan alpas kon dagiti obligasyon ko kadagiti anak ko. Awan ko man tirumbang a problema kita. Ngem ni Dino, mangrugrugi pay laeng. Iso arumbang laeng nga agbirok iti babae ang makaipaikan kwa na iti anak. Awan na saya at amasakbayan ni Dino kanyak, mga amiga. Gaputan siya akon maipaayan iti anak. Sa bagay, adamot puntong, amiga. Anya nga ron ti planom ita. Kayat ko akasao iti nasaya at ni Dino. Kasano no saan nga umanugot nga agsina kayo? No saan nga umanugot, adakan kwa na dayta. Ngam saan amabalin aparitan na kun kadagiti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Jak na irwam nga agkulkulong iti balai.
Bakit akon? Iso arumbang laang nga enjoyak tibiyag ko. Kayat ko kumangagsarita ta, Dino. Anya ka diti kaya't mapagsaritaan ta. Sana kon ngagpalpalikaw pa'y. Kayat kon ti makisinakan ka. Anya? Iti anya aga po. Sapay ko mata maawatam ti ibagbaga. Kastoy nay, ubing kapay, katrumbang laang amang biro kamot iti babae ang makaipaaykan ka iti anak. Kasanukan to laangan, no itultuloy ta da ito a relasyon ta. Apay, saan ka naragsak iti danak? Tama ituridnak asinaan? Bakit akon Dino? Diyakon maipaaykan ka ti pagrebangan ti may nga asawa. Sabali ti kayat ko nga aramidan iti biyag ko ita. Kayat ko nga enjoyan tinabat-bati pa'y abiyag ko dito'y lubong, akaduak dagiti amikak. Kayat ko ti agbalin anawaya, nga awan mangiparparit iti kayat ko apapanan. Kat sapay lakuma, tamawatan na. Sige. Saan ka apilitan na makiden na kanyak, no saan ka na naragsak? Kat sapay lakuma ta naragsak kanto, intun awanak ton iti danam. Kat ikarkararag kumat, ama kasapul ka iti nasaya at ababae, ama kaipaaykan ka iti anak. Sa anak ang nagbabawi anak isina kini Dino, Mr. Lonely, naragsakak adagiti amigak ti kanayon akadwak. Ket ni Dino, kalpasan ti makatawan a panagsinami, nakabirok man iti babae ang nagbalin nga asawa na. Daytoy man ti pakasaritaak, ti pagayam mo, Carla. Agyaman ak pagayam Carla, iti daytoy pakasaritaam, ket ti makunak, awan met ti madi iti inaramid mo. Sinurot mo lang no anya talaga ti makaparagsaken ka. Ket normal siguro iti idan mo, anaragragsak ka, adag iti amigam ti kadwam. Gaputan nawaya ka, iti amin apapanam. Ala, sapay lakuma, tagtultuloy ti kinaragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Carla, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez, kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.